And now for to some mamma water my war and ye, we are bofra suku ni ebia usua juma obi bia bofra totofe wa udie tie me asama me waka cho ne ewie asa na juma dia hyase no se Emma obi antwe mfiri wo botai eho enkwada bebre no na wani swade hunu bebre akwada ebuon mo na ni swade hunu no se obenya be ya doctor obu oso peso ya nurse ebu ho atade na ya fepa obu ho oteso obi kasa radio so obi kasa o TV so se pese me yesa so mesi bese me so me kasa o radio so ni TV so aya ni swade hunu na ekura woni ya pa Enunti no Emma obi wadanfu bi ne ye bone bi a wo ye ntwewo emfiri obotai no eho Kaina hu sade a wo pese wo ye daache no wo ya abofra tie me dia wo pese wo ye de daache no eno ena ye wani gie eno ana wo kai ebuon mo kai krasa da chobe na esa na ni age a entiamu obi emfa ne suban boni bi ne suban tantan bi ne nioma bi a wo ye no ensesa sa enige no enti wo be hwe no sa ana sa wo baby enti wo be jana mana yes obi won mo asia na school mi kra mi ni first da eno de ehia suku mu first abedie second abedie de ehia de ehia ne se ukọ suku no a ubayire ho asua de na de achacha fo ne kire wo no de wo maame ka de o papa ka no ubefa mu abana de beye adwuma eno ano no empem bebre no ya na nkwada bi no matoba ha adan ya na school kra mitimi ni first de ehia pa ne se ubayire ho asua de na de ewasa wo ye no waye wo ye ne sa obotaye no obetimi edru ho enu ntia na futu a me wo edema Mmofra nyina eno no mani pada sani bia wadanfo bi dioma wo ye entwu emfiri wo botaye eho Ayika 93.3 FM na sugusu awutie Mmofra Mmere Jumadi ene intimisa wada ye stream live on Facebook ti afa ho na fa wajenche no egu ho no mo ena samwe ba no me say enkwada ewo entwaso suku ahudrom enkwada ewo boarding house minimum bi kro primary but or boarding house enu nti sa wo ya wo fo so na about the boarding house obakọ suku a wo de ena samwe ba no tie bi na ebebo pa Mmofra na ene yenda chi enti eto o ma jeje mu to o ma sawrama ekotia yen mi twa me hotel aba meba obete Mmofra no enka Mmofra Mmere Jumadi akoso ahenkan 93.3 FM so kwasie de bia after church eho ena Mmofra yema won kwan na aduma chede nyamede adua wo madi sanso ene enam Mmofra Mmere so ema yema enchechire se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa na wonyina beye mpanimpa se Mmofra Mmere kwasie de ne kwasie de bia ewo ahenkan 93.3 FM so eye after church ene Mmofra Mmere obatampe Ebrenye Mmofra Mmere Mmofra Mmere Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwasiade ene kwasiade bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebom ene de mobaya ye mpanimpa di yie no yemfa ho chirechire mremo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiade ene kwasiade bia after church Oh,
run, but you can't hide. Stop destroying this drama group. Yeah, what is that? On says ye be a school. Into Muko school, Musha Muye. On say me near Juma Bia. Skaka clear down a mediation. Mama Monkoyan and for them teacher Becca Bia, Moontie, Samati. Mamba Joyo. As my kind mote. Mamba Joyo. Oh, Bermani teach you. Yamia Bamanu near Ban Moo school barco. Into Moko Musha Muye Pan Mati. Mamba Joyo. Provinces necessary and we say Mamma Sunamonko. Pachana, Mamba Chana is Kaka Clanfantia. Mamma Muska some provisions, Miss First Kaka Cranka. Monji and Namonko. Man, I ko. You ask my kind moon seal. Mamba Joyo. And your moon quay. Mmofra Mmere drama group. Yeah, Ewa Ahinka 93.3 FM. Pesiada, area don kumbia. Yeah, abode. Good afternoon, class. Good afternoon, madam. Sit down. Thank you, madam. Why na bet me akai their last week yesuaye? Madam, we learned about photosynthesis. Okay, sit down. Thank you, madam. Who can define photosynthesis? Now you. This madam no idea. No idea, saying. Madam patron miss me ntiase. Untiase na uni last week na me chire. O mama abon ho kade wa be school mu ano. Se be sua de no me bisa asema se no idea. Madam patron minim ada by force. Kacha me say uni me by force. Minim. Why disrespect me di mechi? Mko chado ma. Madam patron doctor session mando. O be do na de be yo na yo. Be sing di mechi. Mmofra Mmere drama group. Yeah, Ewa Ahinka 93.3 FM. Pesiada, area don kumbia. Yeah, abode. Mmofra Mmere drama group. Yeah, Ewa Ahinka 93.3 FM. Pesiada, area don kumbia. Yeah, abode. Ayu mam shito kitua bi. Oh free me so me ni shito bia. Pacho bi pekitua bi. Me ni shito bia bi si free akọ. Me ni shito. Ayu mam ni do kaka. Adi ami de minini do de bia o ba do ma mi ma ne ma. Pacho mam ni. Minini do ma mi free akọ. Are. Pacho mam o mam shito kitua bi. Are ko ade. Me do ko ho me gali. Mini shito bia o. O pacho wa. Mini bi ade. Mini bi. Pekitua bi. Mi si mini bi. O pacho pekitua. Mini bi. Pekitua bi. Mini bi. Me pekitua bi why? Mi si mini bi. Ma mi na free. Me free abo. Abo enfa. Me free abo. Oda abo na be sere shito. Ado be sko ma ni ma. Da bi mam hwe. Ne de enye somje fakọ. That's why. That's. Mmofra Mmere drama group. Yeah, Ewa Ahinka 93.3 FM. Pesiada, area don kumbia. Yeah, abode. Mmofra Mmere drama group. Yeah, Ewa Ahinka 93.3 FM. Pesiada, area don kumbia. Yeah, abode. Hey Charlie, na science teacher ne die. Se den ha no. De bia hu bia opese oyen bibia no so de ano no. Unhunde me dia no. Wen den. Oso makana no atum. Oh, Yen de bia ohumia. Ohumia on. La ka se opese odi bibi kura bom trim. Unde me makana no atum. Oso huye na o dwane Ah, me hu na like wa trust de amamu. Yen ye kinkan book keke nya shikakra be join ye o group bi okot group. E be jan uje on timi me ka se okodo. Wo be kana no atum zi. Nte ye be join no group no. On ka so hu nkra no mu dwane. Charlie na so kan. Ani o she. Group de word blah blah. Once again, won't get banana no play. Won't them die. You're blocking it down crazy. Blocking it down easy. But me slow, me am shishimi. Usro papa baskumu ha. We book na o ke kind of shika clan. We yes anajo.
ana hwe no ye frafra we obi awu ye frafra ho no ano kunya kan book pe no ano Okay, what the come mate. Nti won dey mama ya ntutu su kakra. ya ntem na bla Mmofra Mmere drama group TAN ewo Ahinkan 93.3 FM Pesiada area don kubia yeye abode Mmofra Mmere drama group TAN ewo Ahinkan 93.3 FM Pesiada area don kubia yeye abode me pint la hwana fa me pint me tawro hwana fa mpacho wa me pint ne wa hana o pint no tawro no bia fa na wo ba be ka kire me na wo ya ba ye free ba school man say ya nyomo mo hwia no ba ka say o pint no dress pacho ya sambusa keke wa o fra o pint ba ku pempo na wusu anga ya wia u province ni na nka o be ka say le nyama ya ba ye de ba ya o ma wia li na ye ni so ya hye na roughly akoni ani so ti ya hey sister why is ne say yen hye mo kromo na ekwan be ekura na e be fa so kula epie o ma ya kwose sa che na madam de kire ade ne fa Taliban no mi sa kunya no obe ya de kwase sei ahoma chi ne fa mesisi ma wa twa do bia o yo dia kwase sa atade be na obehye hey una be se miniskirt special mini skirt sa na agiani yango se sei nyanyantem ko consent ni be pie so a obe pie so kura ampa ko nyanyantem na akukọ obo Mmofra Mmere drama group TAN ewo Ahinkan 93.3 FM Pesiada area don kubia yeye abode Ma waba. anio Na wo ba wan fa hwiamba. da bi miniskirt mini bibia Oh. Nda de bia am sorry ana me stress sa nti wan fa hwiamba. 50 Ghana ina wa me ho 50 Ghana sen. Ibi am pint kura sinse o kura na me ko wia me de kura me ni bi sheto so kura me wia nti wan fa hwiamba. o de 50 Ghana ya me de about de achi Mama me neko. me da me ko Yo mate. Mmofra Mmere drama group TAN ewo Ahinkan 93.3 FM Pesiada area don kubia yeye abode Mmofra Mmere drama group TAN ewo Ahinkan 93.3 FM Pesiada area don kubia yeye abode Hey adum na adum se adum na grace nti me ka adum anya hwe. kasa Oh, kasa mchwa. Mom sheto kata. eh de usu de bia ba obeseto ade obe ko so dress ne kura ya kura on na fa wa na be fa fia kwa wa na be fa de bia ba sito nuwa o di anya hwe ko ka che makula ne se onko me cho box nim sitoni wo mo on fa mmele That's why adum. de bia na obeseto ai Mmofra Mmere drama group TAN ewo Ahinkan 93.3 FM Pesiada area don kubia yeye abode Mmofra Mmere drama group TAN ewo Ahinkan 93.3 FM Pesiada area don kubia yeye abode madam Hey, intimo sabre ya wa class na mo de maba tret na ha bon komo. madam ye ba class 2 class 2 Intimo pa mo mame oboka de. ai oboka Mo mame aboka de ma basku mi asem besua de no. Ya wa class na mo pia betata na mo bobon komo. Intimo pa madam me black class 2 besua na di mi obi afa mi book nti achira mi goto foforo na 2 ma ba class Hey, intimo pa mo mame titim ni bobre mo hwe mo se mo bla school besua de no. Na fo na mo de mo wabo mo de mitumufuo se man sua de na mo results ba. Se mo sua de na mo results ba na mo ria. Mo fi se mo fli ambanya adwuma ye o. Mo fi se mo fli ambanya me de mitumufuo mame abo mo ka de ma ba school mo yiri mo na mo sua de. Mo na mo jai say de bia na ma betere na ha no. De mitumufuo. Madam ye be sua de. ana mara woni nyame nko
de bia so ya sia. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinkan 93.3 FM. Pesiada area Dokumbia. Yeye abode. Enti dada na ka se be join group no mbai. Dade, she, mo de mu nim de akoso o. Endo ya papa ba school ha. O papa no be si de hu de. O the teacher ni ba akokra sa ka ho. Adina nya ni kan mu ni ayo. Ye ni won. We hu bla bla. Oba hanso wa amba se oba ba hwa me kakao. Oko administration ho no na oko check me results no. Mo da mo monte de akoso. Do tintindo. Ye na ejimi for na nti o. We Jimmy Power. Sorry ko ni Jimmy ko. Sorry. Jimmy Crowd. I enjoy life for Krama. Oh my magazine if I won't see so my. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinkan 93.3 FM. Pesiada area Dokumbia. Yeye abode. School mu ade ge radio ni ma de pound de bia madam ba class a what is we no apajanensa what is we no apajan sa ge radio minim kwan ya me de ne be fa so sa ge radio de bia madam foni na penase ma se de enye nipa no de bia no ko no ba de bia sa ge radio minim kwan ya me de be fa so soli a school prefect that day Sage we de minim kwan ya me de be fa so pa. Makai. Sage we o pass lesle pa no solia. Gari madam, sugar madam, milk madam, nido madam. Minim kwan ya me de be fa so pa. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinkan 93.3 FM. Pesiada area Dokumbia. Yeye abode. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinkan 93.3 FM. Pesiada area Dokumbia. Yeye abode. Hey, Pacha, good morning. Hey, fine morning you. Pacha, I'm pad back. Hey, na de pad na we drew so. Oh, dear tram me kwa ko faba. So me dear. Oh, me simple back up you. Oh, dear Fafanina. Oh, back up and pay. Oh, Fafanina. Aye. That's it. Oh, yes. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinkan 93.3 FM. Pesiada area Dokumbia. Yeye abode. Nada ya no. Ni ba ojo wonja. Nada na ya no. Nada wa kwaro ye. Ma me nama. Me put them in mo. Chene ni sis na. Okay. That's some crème. It's really. How? Me fuya me ya. Uyam ya. I saw yam ya day. I say wo me. Sa. That's some crème. So pansu me no tin. See, and I funny him. Na huma chi besi aba tin. Such So na kwa mu di mintina. na ha no de common me no. Na afa yom no. Ya se munsu anwa pa. Wo. Na se woncha. Oncha. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinkan 93.3 FM. Pesiada area Dokumbia. Yeye abode. Mmofra Mmere drama group. Ewo Ahinkan 93.3 FM. Pesiada area Dokumbia. Yeye abode. Wait a minute, you confirm my anybody chio. You read me that say, hey, share A1, B2, A1, B2. I'm sure. Hey, F9. I dear bad dance. I make one of the match me, banam the match. Share mama down much, and I'm the mission, and miss we are much pa. And I too sure you much no me flaming. Oh, say Biana Mada. Yada bay. Oh, Pacho, Biana Mada, and Minya frock opesaro. Na madam for na open for writing.
Ah, me the Martinka. yo. And yan question. Mmofra Mmere drama group. CAA, Ewo Anika 93.3 FM. Pesiada, area Donkubia. Yeah, abode. Mmofra Mmere drama group. CAA, Ewo Anika 93.3 FM. Pesiada, area Donkubia. Yeah, abode. Mania Joe, Radem Dawashe. Hey, me papa ni Joe. Come de mu boss an kwasia fo ya. Menya A1 wo an kwa. Edem papa ni beje. Come de mu bo an kwasia fo ya. Jimi fo an kra so na mio. Come de me ho bo ma. Hwe ene meni beje rough meni age kra. Me papa so en beje tan. Me nkwa na kwasia fo we do majimi. Ina say dia hihia ma fa tim na. Ya ba school man ya ba campus akra. Ti mo say ya hihia nkasa. Ya mpaze kwa nya hwe, ya mpaze kwa nya hwe. Ibe ozo. O si dia dan kasa. Hihia ma fa tim na. Si dia. Mmofra Mmere drama group. CAA, Ewo Anika 93.3 FM. Pesiada, area Donkubia. Yeah, abode. Mmofra Mmere drama group. CAA, Ewo Anika 93.3 FM. Pesiada, area Donkubia. Yeah, abode. Solo, Grace, Mombla. Mame. School na mokwae no. Menya mfa so bia omuso. Wa akwa akwanyem. Onso akwa akwa shiri sa wa bodam. Sisi ekra muti ekra munye ni pebiem. Oh. Minimpanka mikwaslao. Minisakra nka mijama juma na nka mikwaslao. Mama mi ase misika egu kwa. Ah, minimsanka mikwaslao nkwara nka bia nka no so beboa. Mama shi we ashiri aba kama. Wakwa akofa nyinsen. Onso asa akwa akoshiri sa, onso abodam. Minimsanka mikwahwe omkra minsu. Mmofra Mmere dwumadi ekoso ahenkan 93.3 FM so. Kwasia de bia after church. Eho ena mmofra yema won kwan na adoma chede anyamede adua won madi. Sanso ene nyam Mmofra Mmere so. Ema yema enchechre se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa. Na wanyina beye mpanimpa. Se Mmofra Mmere kwasia de bia ewo ahenkan 93.3 FM so. Eye after church. Ane Mmofra Mmere obatampe Ebrenye Mmofra Mmere Mmofra Mubrenye Mmofra Mmere Ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so. Kwasiada yi ene kwasiada bia abata uma yenhia Mmofra yenhia na adoma chede ebebo ene de mobaya yempanimpa di yie mu yemfa ho chechiremre mu eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwasiada yi ene kwasiada bia after church. Drama group. Ya nwati se ako. Drama group. Ya nwati se ako. Yeah, Mmofra yetie. Mmofra Mmere. Yeah, Mmofra yetie. Yeah, Mmofra yetie. Yeah, Mmofra yetie. Friend,
afraid. Oh my, I'm afraid. Mmofra Mmere Jumadi no wasugu so awutie wa henka 93.3 FM so no. Mmofra no eden samu naba. Mejidi pa yese watibi. Yakwa so nyina mejidi yese. Wati ni nyina. We ya wofo a wafa waba wom. We ya kwada nso wafa wodie wom. Mesra wada wajin chadu betim di afa Facebook search yen ahenkan 93.3 FM FM no ya capital letters ya tro ya kase odru on mo na wada wajin chana guan mebeken kai edi amount Ajin chakro na 0594-841-044 What the fa wan so beken kai edi amount Empe bebre na wofo bebre no ayade e makogu suku mu a na ye di edwa. Wasa kwada ne beye dansa den na ekoso wonfa ne ho. Obu onu mu ane ba ko suku dan mu suku class campus wo wontu di Nancy hoda. Enkwada no so ye wo mo sa na wo mo power. Ene ya power no onum se ne maame wo ba school bo ti wo ye bone a no an se wo ye. Ye wa bofra bu onu mo so a I mean, sana Yankopon boy binum. Obu onu ma ohia se obetenetene onkofo bebro mo anom de o madua bo mo bra de anyi. Ye wo bi won so age se wo tenetene na ansa na yeye. Ya wonkofo bebre wa sesa e wo mo ba me mo ankosra wo mo da papa ankosra me ko SS me papa nsi hoda. Enso me de madwen ewie school no. Ha sana de na sitie. Ya wo bi won so age se wo tenetene no. Ahu age wo tenetene na ansa na bibi besi a bibi ese enu ntia wo fo megidi ye pa samafa bibi papa ewom what you doing to this earth there will be se wo hwe de enkwada ne ye na wo mo a o ma wo fo besra mo school no ohunu impact bi enya ye enkwada ne so ena wo mo ma wo fo entu o mo na yansi hoda no ohunu se ne si ye akwada no so esra ade esra ya no ono no sa akura ne yafa so bo ne mahwan yafa mo ne maame no na wofo na so ono akwada ne mu Pawajin Chabra 0594841044 nkwada ebu mpasresre pa obetumi asra dia sra ma dia ni kwa asagya no kra ebe ye no sa for no so yo mutan ni mu ade papa wo mu ni omo hwe wo school mu no wo mu ni made pa enti ono ankasa manani ana ho na wo ya de sra bo so bia ase ne life enti ayansem pi yina kwaso wo suku ahodro mu gidi se wafa aba ewom enti Mmofra ni nyina mombra na ya hwe de mo asua frim na fe yenko everywhere Sahara expanding every year take a minute think about the world waiting for the children of the future let's save this world let's save this world Mr. Businessman save this world save this world let's save this world children know the future Mmofra Yes, auntie. Mmofra Yes, auntie. Hey, wa mu na ebo base wo mu no Mmofra Yes, auntie. na mo what say Auntie Baje yo. Now swear. nyame adome ho ye pa ebi maso ya hye oh Ai, yo maso sipa. eye fancy ha sem ho ye Ai. me so me ho ye pa yan hwa de na ede na masua firi mo ankasa player mo de ba ye one after the other edan munya din edan na masua ede afrim
mesuya se Johnson ye kola mo oyi se omukwa SS a na mo ma me meso mo no mo ye nkwase ade no omunjai na awofo no so ombakwa SS mo so omutimi nkwase mo bi Sana tie ena obaba ko broni kokko ma che so yisi anya brofo ni mienu abrofo so mienu am mienu ba ko de blessing na ba ko so de Francisca ready okay blessing and then was you free munya di ni entie nipa ba ko blessing then na was you free de monsieur film ne say wa do ba ko to school mu na kosla ba no de ne konso tu ne tu fupa ena can say Madam Francisca me catch ofo ne say omo ode ba ko to school no mo ntoni o ma no mo fa nko school na o man ko yensa nsomane nyam na sem school Esther this ma muso asem we mo ya Mmofra ya yisi ano akwada no osresra de ya osre sugar kakra mo kama no ntumo osre sugar kakra na wasre ya kan sen gare kakra no akwa akosre sheto kakra so no mo ya nkwada yi hwan ne emfa esobo ne mo no akwada no anase ne maame na anase ne papa no awofo no omma akwada no provisions isi mo ya nkwala me pe mo adwen ya fa sobo ne mo hwan madam me maame adenti senga otobi ma if so ono na wan to nyo mama ni ba na fa nko school nti no kwosre ko wi address nyina sa na kwaso ewo suku a wodro bo no si u pant hataya na wabefa otawo hataya no aba befa ebu on ma wodwene ho ebu a ka se aya ya sunsu mi na etete o ma na obu on so a oba school nyame se nka na kura tawo pant andi ya ntobi ama no enti so fresim na fa waje nkyabra ne enkwada no Mmofra no ensam omode aba no waje nkyira wa ho frɛ na kyira wadwen 0201 944 485 0201 944 485 ana 0554 820 910 will be free. Hello. Mmofra ni enda chion. Hello, be ba chodini baby akasa free. Ntimi antentam. Entu ba mu amese me mefra wo. Meje wo say kwa ya mefa so meje wo no. Me sho ye nje so no. Ya no ahye no so. Mmofra ni enda chion no waje so sentimu ma ye nso omumu ye. Hello. Oh, adai. Dia na koswa ya home ye ntotom sa no. Hello. Mmofra ni enda achi o. Mumenso muye. Me pa chodi ni baby akasa free. Inside anyinam kotoko. Anyinam fo ye tie mu. Mmofra na dwumedi omudi no kama papa. Awo ko ni bo mo so ni amane ma oma de ko ba de kola na sa bokro no. Nti e ko ma awo ko ni kola ni nyina. Yeah. Okay. Hello. Mr. Number na me boy Hello. Mmofra ni afternoon Mmofra ni enda achi o. Yen so muye. Me pa chodi ni baby akasa free. The friend kwa me free fa. Me kasa free atma sene. Yo yetie o. Ya dan kwa na se. Na ene futua omri afa ayi. Agudi so di ma he. Na yes, amparan. Ene o se mo bi en ne batai en free batai o no. Omu somsa nti se omu ko school mu a omu momodi an se ya ma o ya no omu be se no ma chine dilo no ma oh ahoma na nya sam o ka nyina so ya sam papa o enso na homa no enyina so kra 0201 944 485 also free na asamu awowo no ka na yentie mama ko Facebook la me fa manfa jencha kakra e wono mo so embra we dia wodi abase di ne honorable heaven citizen I said these kids
super. May God bless them. Hello. Oh. Hello. 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 Mmofra and Dachio. You want me so much? Me pacho dini baby akasa free. E pacho me dini adawani. Adawani mi etie wo. Yo. Enkwala na so fa binya asia de. Obu on so akwala bi obeto bibia mano. Enso ko stu obebokro no tese ne brother na brand ne kanu. Nti omo nso omo nhwe omo ho yi. Na ne awofo de be ma omo no nso omo ni nso omo ni jene omo wo ho. Yo, adawani mi adase. Hello. Hello. Oh, emuti eni ade. Hello. Oh. And you know dear or bon kwadana baso say a super pa. Now also their baby also nice program for our kids. Yeah, that's it. Hello. 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 Mmofra and Dachio. Yeah, show me you mean about. Me pa chodini baby akasa free. I mean about me did the a hemfra. Yo. I'm taking friends to repay by Yet you. A very young and Kwala or more talent. If you have any show me for papa. I had this idea, name me a teacher. I would want my or deliver to you, then one or name me real swat if I see your high. In my mere timber, Jack. As remember when you had then an hour canoe. It's our for me, she and I say, man. What I was just all so much with teachers in a while. As you one for I know that. Yo, Yansu Yadasa pa. Na Ibrahim, dear what dear but say keep it up. Adriana Bakofi at the order. Hello. 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 Me pa chaudini baby akasa from. Your friend of Anna, Afana ni yetie wo. The Bonkolana Basupa, one yadi. Once we do and the hoti, Namu from Mumkolani, Megachon say, almost you school, the Onkolani school, or more can ruby. Naya Nasa Yaman to home. Omu Empire, Omu Mass for it in 2015. So almost was in my own. That's it. Yes, yeah, that's your fan ne. Na Adriana Badia wadia boss Mmofra Mmere abozege watching you live from Odan Kwanta osini Dindi Solomon Odo Kofi famous. Yeah, that's it. Aha, woman I hot. Hello. 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 Mmofra ni Ndachi. Yo. Me ba chodi. Aha, me tie wo. Me pa choi, your friend is Mmofra. Ye tie wo. Yo, the attorney say, Mmofra agona mudi no e fine pa na abai. Many abai we biawo. Na wo aye wo no. Sabe, temekwa na mintimi na me ma me hwe ni panka me pe. Abai we na bese senkwala no di akwa kogu ne mpana so. Le kwa me hwe nkola nse ne bi o mutibia ebetumi esu mu ye ma me so me dash obi a mo bi din bone. Asiso makogu ba bia one ne mpana ete. Na mbese me cheche nti wei eye ade betumi aboa enkola ne da achiana. Me sire mo pa muni sa asemi a me kan hu djuma ma me. Be ha me fe ya sesa me ma akogu ba bi. Nso asem no ye asem foforo. Ye da sesa ofre ye. Eno so ye asem foforo. Another topic for another day. Na media me gidi se. Asem bi se no. Was so oba no epene so ma papa ne so obehwe ne made a. Ade no won pene so ma papa ne hwe ma no wasesa ma kogu obi so. Wa wo de osono kwan obefa so obehwe no. Sin obi ebi mu so fa ebi mu de hwe o mu ye pa. Na so sade owo no no se obehwe no adenti. Na won pene so. Me media no we so ya another topic. Ya no so ebi adafo fure betimi aka wasam. Hello. Children na comments apila 2 dia wade aba se Mmofra mo ho ye de maya de pa Nyankopon hira mo se nkwada mo ho te sen wo mo ho ye pa. Hello. 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 Hello.
manfo afra pa so ahoma ne bi ehye dan to yi etu betimi afra eguso ane mmofra no e wa hanom na asem o mode ba ye no den na wasua firi mu asowofo den na wo kafa wo tu obi fo a den na abefa enkwada ya agudie so etu obi fo. Hello mmofra ne yenda achi o ntie so mu ye me pa chodi ni ba bia akasa firi o mina ndika prepare na nyinam kotoku na yente won kai brand dia na waka sisia mesra mu se bodi anu be main topic na ensemo pa why mate ensemo ho ampa children of the future abofra dia abofra ne papa ne maame tia unsa homie wom pa chen bibia nanso bia samu awofo ne mie na mosebo ntiase dia mo betimi aseparate but mmofra ne de ne kwasa osi o mo kwan kra wofo bebre wo mai anhwe bafo ne do so to de oso obehwe ne ba ade no asa na kwagu obi baso obi papa so na so obi baso be kwankwa na ye obi kura ku o tete nkwada no ka. Hello oh so why can't you do it for your children too? Eya Mmofra Mmere Jumedie na wasugusa wutie wa henka 93.3 FM so no. Gidi ye pass asem na papa no de aba no. Ye be ya ho adwuma pa. To create my greener world. To create my greener world. Hello. Them not the future. Minim Vodafone de ekoso. Hello. Mmofra ne yenda achi o. Yo, empla me no ane gusu a ensamampo mai asa afre biem no. We dey me si obi akwan. Na me se muni wuduma man bi se enkwala mienu no. Mani wo mo ho pa. Na bayra bi sisom di o makogu o mu frɛ akura bi ase hwanhwan. Ni kun so wati ni kun ye police ni timeme kata se den a ni kun bedi amano me si muni huduma na me abozege ente sa dia nye me metiate yate yama enkure ade kwa mani di kwa ni enkure blofo ni nye o mu yi na enye fe na do o makogu bebi o me kwa me amehwe me ma enti woni me agya me man so o ni o me agya ti me sere mo ko yate ai asemu yanko Mmofra no ne yene o mu ni gita ho atwa to na fe yen so oh hello Vodafone minim di abaso Mmofra yes auntie Mmofra yes auntie yate mudi a chetimu obi amoni din na yanko Bestmark na the Bestmark din wo manum sa Bestmark so sisi a okọ te Bestmark ya na bra odi aka manum pa solo ya chance free so na ye nkọ ne sa Ratom din do for Solomon uko school we he our Presby primary sa pepe yes next person e friend Clement adoma ko school El Shaddai Within the Johnson JC Miko school Ababu Presby primary. Okay. Within the Franciscan Mesa Miko school El Shaddai. Within the Hannah Krama Miko school Ababu Salvation Army. Within the Arakabuat Miko school El Shaddai. Within the Blessing Word Miko school El Shaddai. Within the Felicity Osia Dance Miko school El Shaddai. Within the Esther Osia Manf Miko school Presby. Within the Animal Reta Miko school El Shaddai. Within the Grace Chama Miko school El Shaddai Mijina P4. No. Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Mmofra. Yes, auntie. Me mama bye bye. Enti abusuafo ha amanfo friends so ya bra no aso. Ye kwama obi nso aba. Mmofra Mmere Jumedie na utie wa hinka 93.3 FM. That's a papa sen ne. And we can on Facebook no wasoro pa ya damase pa. Afra no so ye kama ye encouraging pa ya damase se Sunday ewia don kubia moje bre na mo so mode maso FM ye. Na mutie Mmofra no ensam a
womo ewoka me producer mame Ajua Fosua sister Debbie no Kwame Asante ene de ko Facebook Abel Fontaine Takesia no eso Mame nka Janet comment ni e sorry so say Janet o de afa Facebook o say ni di the Benes na wase awofo bi won won so a mo man bepu so made a wo mo fa ma mo eno nanam so ya sa nyoma we nyina bantu yo wofo a ya wo ba ne bisa bibi a provide the mano na sa nyoma we nyina ya de be free wonom ma suku ahodro mu ahoto aba ma Mmofra so nya so mu fan asua wonom ade enti ba mi Ajua Fosua sister Debbie na ebo machi dom producer Kwame Asante de ko Facebook mi am di dwumadi ho chia me na awia mi din Afia Ampofowaa nyame adom adasene ye Sunday awia donko ye san ebehia medase